nguhaye ikaze kuri page nshya n'amakuru y'ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo mu rukera rwa tariki 19 z'ukwezi kwa 11 k'Ugushyingo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi akomeje kuvugwa impunzi zikomeye cyane kuko bagoma yakinje mu maboko y'inyeshyamba za M23, ibikomeje gutuma batayo z'ingabo za leta ya Kongo FARDC zongerwa umubare ndetse zinjira ku bwinshi muri Goma, ibikongera gushimangirwa n'intwaro karabutaka FARDC ikomeje kwifashisha. Ndetse kuri ubu biratangazwa ko mu gace ka Nyundo aho FARDC yohereje abasirikare benshi mu kugota ndetse no kurinda umujyi, hongerewemo izindi ntwaro z'intambara ziraswa mu ntera kure ndetse n'imisire zifite ubushobozi bwo kuraswa mu ntera kure zongerejwe ndetse zegerejwe hafi, zikaba arizo zahawe kurinda agoma. Kuri ubu kandi leta ya Kongo ikomeje gukora amavugurura akomeye cyane mu kuzana indege z'intambara Su-25 ku rugamba, aho bivugwa ko FARDC risa nkaho yahagaritse imirwano. Ndetse kuri ubu kandi bikaba bivugwa ko mu gace ka Kibumba FARDC yabamaze guca imirongo narengwa ku nyeshyamba za M23. Ibi ni bikomeje kuvugwa n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, ariko kandi abamenyesha amakuru ndetse n'imiryango yigenga ikomeje gukurikirana urugamba muri Kibumba baratangaza ko ibice byose FARDC iri kuvuga amaze kwigara kuri ubu hakiri kurangwa amenyeshyamba za M23. Ndetse mu rukerera rw'uyu munsi imirwano irarimbanyije irakomeje mu bice bigiye bitandukanye mu nkambi y'agateganyo ya Kanyarucinya, aho abaturage benshi bari barahunze batangiye gusabwa n'inyeshyamba za M23 kugaruka mu birindiro ndetse no mu bice byabo. Kuri ubu kandi M23 ikomeje kugaragaza ko intego nyamukuru ari ukuhatiriza leta ya Kongo paka binjiye ku meza y'ibiganiro. Goma siyo mahitamo ya mbere agaragara nubwo bakomeje kurwana berekeza ndetse bagana agoma imirwano mu minsi itambutse isa nkaho yari amaze kwerekeza Amasisi. Ibi byose kandi bikomeje kugaragaza ko inyeshyamba za M23 zihagaze ku mirongo y'urugamba neza ugereranyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ikomeje kuvugwaho gutsindwa bikomeye, ndetse ikomeje kugaragazwa ko inyeshyamba za M23 kuri ubu ziri kwigora ndetse ziri kugenda zifata ibice bikomeye cyane bya lokalite ndetse na groupement zigaragiye umujyi wa Goma. Kuri ubu kandi Goma ni umujyi utuwe n'abasaga hafi miliyoni 2, guhungira rimwe bisobanuye ko inyeshyamba za M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo igitutu ku miryango mpuzamahanga byakiyongera. Ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo niyo mpamvu akomeje kongera ingabo nyinshi kurinda Goma ndetse no kurinda umutima w'ubukungu bw'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko kandi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni umujyi ufatwa nk'umujyi w'igicumbi ndetse kandi benshi mu burasirazuba bwa Kongo bibona nka Goma nk'umujyi mukuru mu burasirazuba bwose. Inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko ubushobozi bwo gufata Goma buhari nyuma y'uko bamaze iminsi bigerageza n'ingabo za leta ya Kongo mu mirwano akomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu kandi imirwano iri kumvikana Nyundo, Karuhimbi ndetse n'ibice bya Kanyamahiri, aho leta ya Kongo FARDC ivuga ko yamaze kugotesha ndetse no gufatisha indege z'intambara za Su-25. Ariko kandi M23 binyuze mu muvugizi wabo mu bya gisirikare Major Wiringoma aragaragaza ko ingabo za leta ya Kongo ziri kwikirigita zigaseka, ndetse mu gihe nomero ya 2 mu gisirikare cya Kongo Chiko Chitambwe Major General yamaze kugera ku rugamba, ndetse by'umwihariko hari mu gace ka Nyundo aho yashize ibirindiro ndetse kandi ahagarika ingabo za leta ya Kongo FARDC kuziha icyizere gikomeye cyane ko bari kumwe nabo ku rugamba rukomeje kuyoberana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi biravugwa ko mu bice bigana imbere mu birometero hafi 10 uturutse mu gace ka aho inyeshyamba za M23 zikomeje kurwana bikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, biratangazwa ko kuri ubu hakomeje kugaragara inyeshyamba za FDLR nyamara zisa nkaho zari zaramaze kwihakanwa ndetse no kwikurwaho n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko Major General Chiko Chitambwe ushinzwe ubutasi ndetse n'ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo FARDC ubwo yakiraga icyiciro cya 2 cy'ingabo za Kenya yagaragaje ndetse atangaza byeruye ko nta bufatanye buhari, ndetse FDLR iri mu mitwe igomba guhashywa ndetse no kwimurwa igasimburwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi ku burasirazuba bwa Kongo akomeje kugenda azamuka imvugo zitandukanye zirimo kwivugurutsanya gukomeye cyane, mu gihe Goma yo ikomeje kujya mu byago byo gufatwa inyeshyamba za M23. Kuri ubu kandi haravugwa ko Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kwinangira kwitabira inama mpuzamahanga, aho inama riteganyijwe y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatumiwemo na Madame Louise Mushikiwabo, umunyarwanda witegura gufata manda ya 2 yo kuyobora ibihugu bihurije hamwe bivuga ururimi rw'igifaransa OIF igiye kubera Tunisia. Yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bihabanye cyane no kwitabira inama mpuzamahanga. Aragaragaza ko mu burasirazuba bw'igihugu cy'inyeshyamba za M23 bakunze gutwerera igihugu cy'u Rwanda zikomeje kugana Goma, mu mujyi mukuru ufatwa nk'umujyi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ndetse kandi biratangaza ko igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje guhabwa isomo
isomo ry'intambara mu rugamba bakomeje kurwana. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushora amafaranga atagira ingano ndetse no kwitabaza ingabo z'akarere kahuriweho ka Afurika y'Uburasirazuba EAC mu kuza gutanga umutekano ndetse n'umusada mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu kandi biravuga ko ingabo zidasanzwe z'igisirikare cya Uganda basaga 1000 bari kwitegura kwinjira Goma mu isura nshya n'intwaro nshya zigezweho mu guhangana n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 zamaze kuvuga ubushobozi nageranwa, ndetse benshi bakomeje kugaragaza ko inyeshyamba za M23 zikomeje kwitiranwa ndetse no gufatwa nk'agafu k'imvuga rimwe. Nyamara ibi nibyo byatumye igisirikare cya Congo FARDC gitakaza ibice bikomeye cyane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje gushyira imbere politiki yo kwikiza abatavuga ari umwe nawe ndetse n'abamuha amakuru y'ibinyoma yerekeye urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Aho abagaba bakuru b'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakomeje gushirira imakara mu murwa mukuru wa Kinshasa muri gereza nkuru, ko bakomeje gushinzwa gutanga amakuru y'ibinyoma ndetse no gushuka Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bamwizeza ibitangaza by'urugamba hahanganye n'inyeshyamba za M23, ndetse akomeje kugaragaza ko kumubeshya ndetse no kugaragaza ko inyeshyamba za M23 kuzitsinda byoroshye ndetse ari ikintu gishoboka. Aricyo gitumye akomeje kwifashisha gereza ya Makara mu kubashyiramo ndetse no gutanga ibisobanuro byimbitse ku bikorwa by'ubushukanyi ndetse no kumwizeza intsinzi hose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 ikomeje imirwano muri Kibumba na Nyundo, Karuhimbi ndetse na Kanyamahiri. Ni ibice bikomeye cyane bigize localité ya groupement ya Kibumba, ndetse kuri inyeshyamba za M23 zikomeje gukaza intambwe, ziratera intambwe igana imbere ijye gufata n'ibindi bice bikomeye cyane. Ndetse kuri ubu ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kuzana ibikoresho bigezweho bihambaye hafi na Goma, aho bakeka ko inyeshyamba za M23 kuri ubu zishobora kwifashisha mu mirwano ikomeye cyane zifuza kwinjiramo zigafata Goma. Ndetse amahirwe menshi aragaragaza ko inyeshyamba za M23 gufata Goma bishoboka ndetse mu gihe gito cyane. Umuvugizi mu by'igisirikare w'inyeshyamba za M23 Major Wiringoma aratangaza ko intare za Sarabwe, Rio de Sarabwe nk'uko bakunze kwitwa mu burasirazuba bwa Kongo, bari kwitegura ndetse imyiteguro irimbanyije mu bice bikomeye cyane bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kugaragaza ubushobozi buhabanye kure cyane, nubwo igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje gufatanya na FDLR, Mai Mai, Nyatura, Rudi Urunana ndetse n'indi mitwe ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo yagiye ivugwa guhungabanya umutekano, ariko kandi kisanga mu bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo. Chiko Chitambwe aherutse kuyobya uburari agaragaza ko inyeshyamba za M23 kuri ubu arizo zigomba kurwanwa ndetse na FARDC na FDLR igakurikiraho. Ibi kandi benshi babifasha nko kwikirigita ugaseka, mu gihe izi nyeshyamba avuga ko bahifuza kurwanya arizo zikomeje kubafasha ku rugamba. Ndetse mu minsi itambutse muri Kibumba, ubwo FARDC yagaragaraga yivanze n'abaturage bari guhungira Kanyarucinya, FDLR yasigaye yonyine ku rugamba, byatumye ibice bikomeye cyane baramaze imyaka 18 bagenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bijya mu boko inyeshyamba za M23. Ndetse akaba ari imwe mu nkuru zibabaje cyane zerekana uburyo ingabo za leta Kongo FARDC zikomeje gutererana abagenzi babo bahuje ndetse bafatanyije umugambi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.